Siyambonga uNkulunkulu wazalwane nosiphe ukuphila. Sibonga ukuthi siphiwe umoya longcwele njengaye siyakhona kwenda konke sikwende futhi ngamandla sendlule la khona sesitendisa futhi sendlule la khona senta into ngaloku thanza kwethu nangalokufuna kwethu nangalendlela lesibona ngayo lesicabanga ngayo. Kodwa ke moya longcwele livela uNkulunkulu lithi sabelo sethu umthuthi wethu sisita ebuthakathakeni bethu bonke nasekukhulekeni uyasisita ngaloko ukuthi thina sifika la khona singasathi ukuthi kufanele sithini. Kodwa manje kumnandi lokwathi ukuthi naloko lohluleka ukukhuluma ufike ke na bese uyendlula ngoba usuka nathi bese udlula bese yena uyasibulela ngole igama lithi ububula asibubulele thina amagama esingakhona lesingasoze sakhona ukuthi siwaphimisele. Malungcwele uNkulunkulu umuntu ingakho asifiki la khona sithi uwona, kodwa sifike la khona sithi yena, because uyaphila umuntu usekuthathweni kaNkulunkulu uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Longcwele. So naku-ke Moya Longcwele bazalwane entweni zonke la indaba ebandleni kokuqala libandla elwe ngaye ePentecost. Ngingako la sesikhona khona sifika sithi sisesikhathini selibandla. Manje ke nasisesikhathini selibandla sifika la khona sithi libandla kude lelingakhona kwenda kude futhi nala lingaya khona lide emandla ekwenda anything ngaphandle kwaMoya Longcwele, ngaphandle nangabe sithi ke bazalwane vele sito emhlanganweni. What I understand asikho emhlanganweni kodwa sekhona enkosi and silakhona uNkulunkulu sifundisa ukuthi we are co-workers with God, because kanjalo sidindlalifa noKristu. So libandla lilokunye lengawuthi ngomhlaba ubusisekile ukuthi libe khona libandla. And ke namuhla sidabe sibuka cishe lo ukuthi lokho khona kwethu la emhlabeni ngesihloko lesithi participation and growth. Kahle sicala kuphi sikuphi sibekephi kuze ukuthi lona loyo afike la khona ayidlala inzima yakhe, athi ayidlala lenzima yakhe aphindze bese futhi uyakhula. Amen. Ngibingelele babe apostoli namake apostoli egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngabo bazalwane. There is a lot uNkulunkulu la afundisana khona
ukuthi ube under buholi kuba into le hambelana nokuthi khona into longeke uze ube nato uma ungekho phasebole, and vele ime kanjalo lenzaba wafika la khona wehluleka uba phasebole iphela khona lapho ubuholi nawe ubeke esigabeni sokuthi ubone ukuthi ngubani kanjani ubhekephi futhi. So ke siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane bethu enkosini umndeni kaMasilela babe namakhe. May God bless them, may God keep them, may God enlarge their territory, and then may God keep their family and neminawo yabo yonke abaphumelelise kuyo. We tend to really much like ask for mithandazo from them, and then pretty much we forget to kubathandazela nekubathwalisa, even to have an eye to see to their need and also their discomfort, and even whereby they are in a space they are overwhelmed because they are human beings. I appear strong to my children, but there are moments that I am emadodza njengaTimothy uPaul. So the participation nale growth yakufaka lo ecards, you really have to uthi utihluphe hayi ngibandla lakho kuphela impilo kodwa la ukhona nawumntana waNkulunkulu lokhu ungikho ukuthi uparticipate enkulu. Amen. So siyabathanza ke labazalwane kakhulu, and kude kwejwayela ingcebo kaNkulunkulu. Ngiyacabanga nje ukuthi ngakufika njani lapho kusuke second again in your life whereby ufika la ujwayela ingcebo kaNkulunkulu khona, or rather ufika njani la khona ujwayela into kaNkulunkulu ukuthi angiyathi siphuma sivela sozenza nje kuba kanje. So I understand the scripture when it says we work out our salvation in fear and trembling. It's like ufuna unake aphelisise ube umuntu lo dihlupha, take stock of what semuva, and then also la ukhona ukuthi kwentekani, and then imbila uyakhona kwentekani. So briefly that is it about batali bethu baholi bethu uNkulunkulu la sibusise ngabo. Let's learn all we can bazalwane, take lokhu uNkulunkulu nasibekele bona in them, and sibabalise nangayo yonke indlela. Your growth is right there, and the blessing yakho it's right there. Amen. Hallelujah. Yes. So ngiyabonga bazalwane, and angiyendlule bazalwane ngibusele na babe Khwani umfundisi lesinaye la maphathi ndugu na Mabukhwani. Hallelujah. So ngiyabathanza labazalwane.
leli ngikhuluma ngabo njalo ngivusele nebakashongo in absentia as well babe mfundisi shongo nabangakhokheli inkosi isibusisi ngiyabathanza kakhulu bazalwane because ngicondza kahle ukuthi isi kunengi lo umuntu angakwenda anganaki mina but ke I decide ukuthobela uNkulunkulu anake mina but still ngijibulile ngoba lo muntu uyayenda into la ayifunayo akayende nje aphuma colosha bhekele la afuna khona but ke bazalwane asibeni admonished asibeni bantu labadawo lalela nalabadawo funza sifunzile ngaphambilini la khona sithi bafunza too much bafinyelela khona la ebala iqiniso khona bawungena nje inkhanuko letini hiba so inkosi ayiside bazalwane nekholi bonke siyakuthandazela egameni likaJesu so ke lilanga lesithathu lebazalwane prayer and fasting and inkonzo yalabasha le I believe nabo kusihlwa batawusitakala nebandla lonke lisitakale kulo lesitakufunza bese ngifika la khona ngithi ngiyakhathatheka kakhulu nangabe kude lesikufunzayo and nangikhuluma ngokuthi kude lesikufunzayo bese ngifika la khona ngithi angiboni letendo anguboni lokuphumela lokuthi wena uhleli phansi noma ngiyile enzaweni lethiphi la khona nifike nahlala phansi ngoba naleyo nikwentako mhlambe aphatha ngetandla noma nabuka noma ke angathi nakwenda but immediately usuka lapho kwedlula lokwake kusula waka then nenkinga mina bese ke ngifika la khona ukuthi ngcono ngihlale phansi ngithule nje ngayi nalela ngiwa khona kuthiwa kuyofundwa khona ngayi futhi nalela gijinywa khona noma abe yini into ngoba ngibuya la qhubeke ngibe kulokulengika loku baphethe abantwana baNkulunkulu ngalamalanga lesiphila kiwo ngiko lokuphethe Mabuza lamalanga lesiphila kiwo amen ngifuna ukuhlala ngenjalo kodwa ngiyafuna nathi noma ke letimo lithavelana nokuthi mina ngiguqukile noma ngiyafuna letinto talabantu labakhulile but ngihlele njalo akushintshi lutho praise God so lesihloko bazalwane sithi ke Kuhlanganyela Nekukhula so ukukhula lomunye utawuthi ngibikise nje nombolo njengoba simlena lesingilazi lomnyaka ngikhuli no singakhula isibancane le nombolo yethu incane but isikhulu ngoba ukukhula kuhambelana nokuthi wena ngesilumbi effective kangakanani kukhona ukuthi ube busy but ube unproductive uyaphithitela kodwa kude lokwenda uyapheka but asifiki la khona sidla lokupheka nguwo manjalo angibeki umshayishini kodwa kuphi phela lo awufuthwa kana nalokwenda kwakufuthwa
laba lokuthintsana nabo empilweni yakho nalaba abafika la kuwe konke kuyafana. So we are dead. Is faith without works. The works bazalwane ngiyo la sibeka la khona we must participate asitimbanza kanye bese we grow siyakhula. So ke ufuna ukuthi nawe utshele ukuthi ngiyingcenye yaloko kukhula, ngifuna kuba ingcenye yaloko kukhula, ngifuna kuba ingcenye yalabakhulayo. Ngeke ntsawona. So ungakhuli na ukuthi iminyaka yakho ibe lokuyangedeka. Donke letinye izinto ngempilo yakho dimensi bude nokwendlula nokulenga chaza ngeke lo ngakhulu lo nyaka uphelile bona 21 lo nyaka lo na 22 siyachubeka futhi 23 lo kunye kumenzi awufunzi lutho akushintshi lutho. So participation and growth asifunzeni emavesi bazalwane, but ngifuna uPaula ngakunye kafisha sitafunza lecala John 3:16. Uthando lwaNkulunkulu bazalwane akusilo luthando lolumile nje. Uthando lwaNkulunkulu luyatibonakalisa. Angeke sithi uNkulunkulu unelithando ungatibonakalisi lokho. Uyatibonakalisa. So siyafunda kulo John 3:16 ithando. Siyafunda naku 1 John chapter 3. Siyafunda naku John 1:12. Luthando lolukimani festako. And mine nawe kuba khona kwethu siqonda kahle ukuthi kube i-manifestation yelithando nokuthatha uNkulunkulu asakhele umuntu. Simakhe umfanekiso wethu asifude. Lokwendela lapho uNkulunkulu ngawuthi abephuphuma ngelithando lula kubi ngoba ulithando. So ngalokuthi ithando laNkulunkulu liyamanifesta, but let me give manifestation to uthando lwakhe umuntu. So lokuvela kwalomuntu ingako sifika nalakhona lelithando liyachubeka limanifesta because umuntu wabo wabele somweni, but lama verse lesitawafunza sekakhombisa lokho ukuthi vele ngemva kokuba sekamdalile umuntu ngekuthi futhi kunelithando lokuphuma wakwakhipha nomuntu ngoba into nawo nelithando kuba khona izinto letiphuma olabo then wabese uyaqhubeka elandelela lothando lwakhe loluvele from him, the source of love. So umuntu lode uthando liNkulunkulu lithini bazalwane? Awunathi ngoNkulunkulu. So John 3:16 ngicela simfunze bazalwane. What's John chapter 3:16. Sihloko sithi Jesu na Nikodemu. Verse 16. uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi
wathi made wanikela ngendvodzana yakhe lekuphela kwayo kuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakade. First John chapter 3 verse 1 and 2. Amen. First John chapter 3 verse 1. Amen. Masiyaqala ya Johane sehluko 3 verse 1. Sihloko sithi bantwana baNkulunkulu. Aselibuke luthando lolungaka babe lasinike lona ukuthi sibindwe ngokuthi sibantwana baNkulunkulu. Futhi vele singabo. Ngabo ke live alisadi thine ngobe alimatanga yena. Amen. Amen. John 1 verse 12. Hallelujah. Hallelujah. John 1 verse 12. Amen. Kepha bonke labamemukela ngekukholwa egameni lakhe. Amen. Kepha bonke labamemukela ngekukholwa egameni lakhe wabapha emandla ukuthi babe bantwana baNkulunkulu. Amen. Amen. Praise God. Siyabonga sis. Nasi mafika la khona sithatha konke lesingacabanga kwalelive ngekuphila kwethu ngempilo tethu ngakho konke sithathe ngebuningi babo bazalwane sikugoqote bese sithatha inkhathi sikubusa sithi kukhona lesingafika la khona abazalwane njalo liqiniso lenhliziyo sithi cha lo hayi lo ngathi ngiko lo phethe kuphila kwethu namhlanje lo yes shoma kanje konke ngathi shoma konke bazalwane lesibeka inkatha sithi utendele wena nje ubukele wena ngishoma kanye nakuyana nawe ubeka inkatha bese uyakweshuma uthi lo ngiko yini vele namhlabeni lengathi hayi noma khethe kunye kuko noma bekumbali but nje khetha ukuthi alo awufela bona lo hamba nawo mina kudele ukukhanzile bazalwane cabangeni kwami ngoba nabo kuyagcina udele ukukhanzile ukuthi cha lo sengisho kanje konke ngiko ngiyeke konke ngende nako ngiko lo. Hallelujah. Ngiyaphila bazalwane. Amen. Konke kuhamba kahle. Konke kuhamba kahle. So kude. So ke umuntu ufike la khona afuna uNkulunkulu because akwende kuthini simfune because lendlela asiyadi ingakho uNkulunkulu afune kuthini ngoba siyayakha le ndlela. Nga John 3 verse 16 nayo uyakha nalothando. So nakayakha le ndlela ngelithando ngilabo labakholwayo nguloko lokuthi bafike la khona hayi ngekwabo kodwa ngamoya loyingcwele ngoba nguye moya loyingcwele lohlulela umuntu ngelivi laNkulunkulu ngoba ivi laNkulunkulu ngilo leli umsebenzi kodwa uphenduka ngoba wehlulelwe umoya loyingcwele ngale livi bese kuba kusinziso ngila khona kuwe kucuka
ucuka ekubeni ucala ekuhamba ngamoya ngila khona le participation ngifuna khona ukuthi le participation le engikhuluma ngayo bazana sasi yani le membership ngoba singaba nalama membership forms siwena babhadiswa nobabhadiselwa la wena ulilunga la the participation engikhuluma ngayo lele cale lapho whereby you are led by the Spirit of God. The participation engikhuluma ngayo munaye bazalwane yekuhlanganyela edepend tamoyelo ingcwele sakubala tabasihlanu futhi labanye uNkulunkulu baphe ini number 1 ubaphe apostle number 2 bavangeli number 3 bafundzisi number 4 belusi number 5 prophet. Hallelujah. Nayo le participation ngifuna kodwa icala ngale ekubeni convicted uNkulunkulu akwehlulele ngamoya longcwele ngekwesono macondzana nelivi lakhe. Amen. So ngekwehlulelwa ngalesono sifika la khona bazalwane kumele siconze ukuthi phela lokho ukuphendula angithi. So kufuna phinze sibese siyabuka lokuthi kwendeka kanjani ngoba sikubonile la khona umuntu kuthi wabuyana nimukele Jesu but sinawo uvana umthandazo wesoni. So ngeke umukele Jesu ungakawendi lo mthandazo wesoni lokuvuma letono ngoba la asi angikuphi lokungekwami la sita uNkulunkulu lotsite indlela etakuye munaye yinye futhi kuphela. So sifuna letono siphendvuke. It's like a U-turn and then umukele Jesu. Ungaba ndlela yokuthi sithi nami bazalwane ngathi vuma tono tami enkosini ngacela kuthethelela emacala ami inkosi yangithethelela ngawuke ngiyamthanda Jesu. Ngiyamthanda Jesu abesaseva letono kwendekani ngoba sikhuluma ukuthi solo sizakubona vele kungako siphela ukuvuka ukuthi uyamthanda. Noma demon manje azathuthumela nakho ke lokuphuka lokunye ke bazalwane la khona kudekiwe all altars inhlobonhlobo nathi sikhona sibathana baNkulunkulu. Ngikhuluma namake wami nje inkosini make cwabe ngithi cambi nje ngikhuluma ngezinto nje letiningi lentifunza bona amankosini ukuthi la ngithi sifahamba ngamoya la khona utawufika enza wena nomkhathi nebantu bafika bathi khona manje yabona babe unsettled uthi yena mamkhumbuti ngale ukuthi ngafika esupermarket washo uthi abe kuphi uthi beda lathi wacacamba lomkhulu la wathi yona mbana lento nayo ayikabi lo mlilo lolabo aya uthoba peace lawe bazalwane moya ngcwele ngendlela lafuna
order to uthi adidlele yena umhlaba nokuthi adidozele abantu kuye ngithi nyalo lese lathi asisekho la khona sithi Nkosi sifuna wena futhi wena mpela participation and growth lokuthi ibandzakanya futhi sithi Nkosi sifuna ngekukhula. I see manzini high fertile ground le mangalisa ngendlela yokuthi any person noma ngabe ngubani nofike umention indzaba yokuthi la impilo yethu yesikhashana ukhona impilo lengcono khona ithemba engcono yamva lokutshela ngadelela lento uza kubuta athi manje ukhona kuphi siyanini. And I've heard sikhathi la khona lo futhi awabusangishayela mani imali phefumula ngathi nami ngabe seke ngiyaphola. So bazalwane, the participation iyendlulela nasihlanganisa naso iyendlulela also into the world whereby uNkulunkulu isifundisile lithi thina we are in the world and not of the world. Lokho kuthi nasesihleli ngalendlela esihleli ngayo la siyaphuma and then sesiya ku 28 the Great Commission. Participation and growth prepares us for that. Ngoba niyo vele Great Commission lapho nasifika siqonda kahle ukuthi ibaki sithandaza kahle ibaki. So labantu labangakasiziswa labangakafinyelele kuladinga iqiniso lokuyithanda kaNkulunkulu ufuna bese thine sihamba siyoshumayela batobuya kulombuso bese ke injongo yaNkulunkulu kuba libandla usilibandla it's what God touches ground la emhlabeni he touches ground ngebandla la mina nawe sikhona khona la khona we are called to participate sikhule. So the participation and the growth bazalwane inga lo ingcwele ngeke ke siqale sibe sesithi asikhulume motivation sikhulume mhlawumbe rules and regulations sikhulume constitution ukuthi wena sathi thine sibese sifika ku level whereby our eyes and our minds akufocal length yaNkulunkulu. Konke lesibuka anything lesibuka sibuka through the eyes of God. Yeah. Angikhathali ukuthi noma ngabe yini kudibhathana kwethu nalabanye abantu kuphela kwethu nje kudiphatha kwethu kukhuluma kwethu ucabanga kwethu and lo muwe kufanele ukwenza ngoba uNkulunkulu ukuphile lamandla if ukhona lokwehlulako lokukhanza wena ngokuthi usolo lesithanzelako la empilweni yakho noma ke kulibala lingcolisako it's your responsibility ukubona ukuthi it's taken care of kude nomunye muwe lowadiko. Nabe nje ngisahlushwa ukuthi kancane nakuthi sekukhona vele imthinza manje ngendele manje lethu sephethe kubuyile lento yangihlupha awuphinde uzame manje ngithi hayi khohlwa ngalento leyo mina ngizame into ukuthulisa isimo ukuthi kwenze kancane
zona unawo lamathemba akho nalokukhuluma sonke ungathi kukhona lokushiyayo ngalokukhuluma kana ujulile nje ude irent lokukhipha ukuthi mhlambe amapocket yakho imali yakho iyancipha noma imali yakho yokuphila ayancipha solwacha lebikhambathi nguwe nje holoza wena vele sengifikela khona nanzi kuba ngathi ngidivamile futhi ngidibuke mina ukuthi hawu wentana and the minute you show la pass you realize that there is no difference there except also it's better than now ngathi wona kakhulu kanumalo tap amen. So sikhuluma ke nethando lisukela kuphi thina siyi product yani and the manifestation yalethando then sesiya attending ufuna bese siya participate siyakhula futhi inkosi imbusisi then lokukhula kwethu angeke bazalwane kube without the Holy Spirit. He's our comforter. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit who is our guide. Silalela yena la asisa khona. So umbuto empilweni yakho will be how can you tell wena umzalwane ukuthi cha uNkulunkulu lona lomhola konke lokwenza. How can you tell the difference between lo uNkulunkulu oshilo noma hayi la akusiyo uNkulunkulu oshilo so that dokuyekela lo oshilo uNkulunkulu oshilo? How can you tell in relation to ukuthi so ukhulile? How can you tell? Because antu wedwa lela khona emsebenzini noma la ufunza khona wedwa. How can you tell whereby you have the cloud in your mind? Above all, the cloud of the voice of God. But in the midst of that, how can you tell this is God in me? I'll tell you what's alone. You won't feel resistance towards kwenda netoleyo. Ngeke utivele ngathi uyakhongonyeka. Ngeke utivele ngathi ishakano. Ngeke utivele ngathi khona nomfutha. Then you know that's the Holy Spirit. Phela moya waNkulunkulu uzovumelana nathi namoya wethu ukuthi sinjani bazalwane. So if the Spirit of God angavumelana moya wethu sibantwana baNkulunkulu moya wethu avumelana uNkulunkulu sibantwana baNkulunkulu so sure ukuthi kunani a contest. So can two walk together? So you will know, provided now usendleleni ekahle, live your holy life when you don't find it. But I tell you, and the third part you see into lonayo urealize saying ngiyakuzwa ngakanani noma ngikukuka ngakanani. That's why siyomangala ke nasifika le sekungekho ukuthi nakukhalela sekungekho sekuyaba nje kunjalo. Praise God. Hallelujah. He always and he makes sure that manifest. He has done that. Ngiyakupha indodana yakhe Jesu Kristu. Sathina sesiyamukele indodana yakhe Jesu Kristu nathi ndiwa saba partakers. So ke lo munye angafika lapho nathi
kahle why thina la emhlabeni sikhona le why mina ngingcenye ibandla sengeke konke nje sekuphelile. Hey, there's a great purpose for you right in the church. In fact we are in the right place. Amen. So lesi la John 6:63 ngiyalithanda likhuluma ukuthi umoya lo philisayo inyama inamsebenzi lelivi lakhuluma ngoNkulunkulu simalathi babe wethu lingumoya futhi liphila. La sifika khona bazalwane sithi asifunzeni kuhamba ngamoya, asifunzeni kungaphili la emhlabeni but sibe la emhlabeni asingaphili la emhlabeni bazalwane. So lokho ukuthatha kubeke ezingeni lakhona udadatile nezinto letithi natufika empilweni yakho noma nateleka whether you know that there's something behind according to Ephesians ngoba it's not flesh and blood, not what you see. It is not what you see, but sibambene nemimoya nebabusi. Spiritual wickedness, spiritual wickedness in high places. So uyabona ngalamehlo akho but akusiyo lokho lathi uNkulunkulu ubekele kona. Nabo lokuthola kamoya kuqala ngoba no doubt about it uNkulunkulu ucedzile but wena khani kuwe aqala but ucedzile. So ufuna bese ungena la khona you understand ukuthi konke kwakho ngawe must be spiritual. If not, you are like dust, told, and that's what the devil loves. As per lokwendeka Genesis nakathi uNkulunkulu lenyonga seyodla luthuli nguwe lethu. So nase ufika la khona uphenduka uvuma ntombi yakho dalo kabusha noluthuli kuyaphela kwebena beluthuli uyanoma ukudla to the devil ubesuka kulenye i-dimension le ufuna uhlale ngawukiyo toti by participating, by growing. So ngaya le ndiphutha le plastic nedumenza wona noma ngabe yini asisikhulumele nje kusemhlabeni noma ngabe yini kodwa ke you notice ukuthi sibonile na ubuka umuntu uthi wahamba ubga ngilele sikufunzile nga Proverbs 10:22 ukuthi sibusiso sasimakathi because we've seen things le emehlweni tibele khana tabangletihle ta bathi siyashiyela sabona ukuthi kuphela namalala ehlweni because lokubona ngalamehlo akho enyama akusiyo uNkulunkulu afuna sikubona. uNkulunkulu ufuna si-understand what he is doing in our lives. Meeting. Learn to live la uNkulunkulu onke lamava la hazayo nalemsindo lemine yakhona. Funza ukuthi utiyekele letinye tinto utishiye because uconza kahle ukuthi akusido ntona ngekwato.
ebudlelwaneni bakho, emsebenzini, ebandleni. Be of use. Nindlela ekahle. Yekela bitterness, yekela strife, yekela ukukhula, participate ngendlela efanele. Amen. Konke lokho umoya longcwele bazalwane dasisida ekukwenteni lokho. So we read God's word, we pray. Utehlukanisele wena njengoNkulunkulu kuphela. Wena in your own space la ukhona khona. Phakamisile sengcina bese ngena ekukhuleni kwethu, ekuphileni kwethu, ekucabangeni kwethu, nasekuphatheni kwethu. Ekukhuleni kwethu, ukuthi sikhuliswe njani. Amen. Siye ekuphileni kwethu nje, ukuthi siphila njani, lethiye emicabangweni yethu bese sithi ekudiphatheni kwethu. Kulula ukuthatha indlela livelelenda ngayo Thixo then siyishiye indlela lapho uNkulunkulu asende ngayo Thixo. Kulula kakhulu. One example ukukholisa umntwana. Kuletinye tinkolo you give them umntwana from adala but athi kuyomthatha maybe say 12 years. Awuphinde ukukhipha lo mola kuye. Sankhuluma ngathi ngama-systems bethu bantwana ngathi bethu because nami khona hayi asibathandazeli bayesikolweni asibathandazeli ukuthi bawukhula babeyini asithandazeli nalamakhosikazi abo asithandazeli nebayimba asithandazeli emakhaya abo asithandazeli nje impilo yabo konke lesicabangako aphile kahle abe ngcono kunanabaya bakamakhelwane ahamba ufuze eCanada abuya atomthengela into leKhanada kahle asiphathi sikubone kulevel la khona uNkulunkulu ayifuna khona. Indlela locabanga ngayo la sendlulile bazalwane indlela esikhula ngayo sendlulile, that's socialization. Niye living indlela esiphila ngayo sanganisa abantu. Nguyelo sathi nguyelo ukhuluma kanje umnyazo wathi ngamkhiyela lapha epulpit khona ngasuka wasuka epulpit ayi uyasoma athawe ngidlala khomenta into lo mangala uve banzi inhlobo umzalwane hlela nje kuphila kwakhe ekhaya ke wena nje mathanza nangakhanya ukufutha kakhanyuki naso kufikela nje hayi vele sifikile silwane nebantwana baphathwa njengabonkonzi malanga lakhaya hayi inkonzi malanga lokubana lo thunya ngisho esitolo kwasho umfundisi wami ngisho imanya atakumadi uphathwa njengaleyo ndlela nje just ebazana umntwana umuntu uphelele azibaphatheni kahle uphile siye that is living thinking umcabango yakho solayishintsha ngoba nje kanti lo you know ukuthi inyona yakhe izileke lanhlobo yakho kodwa ihlala indiza la ngeduku kwakho la ngeduku enhlobo yakho. Why is that? Which means umcabango yakho ngathithwa ngumoya kaNkulunkulu ungayicontrol. Amen. Yeah, ungayicontrol. Yeah, you can. No, ufuna cabanga kahle nje kahle kamnazana umuntu you can. Ufuna cabanga kahle ngenxa kaNkulunkulu
ngacabanga kahle. Amen. Because nemthandazo I believe isukela lapho uthi uyacabanga ukuthi let me pray for uNkulunkulu about this. Cabanga kahle, you can learn. Cabanga kahle ngamakhelwane wakho, cabanga kahle colleague yakho. You can learn. Now benyoni uze namhlanje umnyaka loyiphililayo ngeke zayikanza yakhe lezidleke enhloko yakho. Ngoze uyiyekela. Kulanza alobheka lenhloko yakho uthi hayi ngicabanga mood my control. That is thinking. This is a disposition. Disposition ke hawo ne ugcoka kwenda associations kulunge nasesiya in the marketplace nasesikhuluma ngebusiness athi lo munye hayi kuti business straight kuti business straight ngeke hayi laba hayi badlala ngathi ufuna bese ngifuna futhi kube khona abakhotha utsawa ukhothisa u1000 wathi uyajwayela nokukhothisa kanti watitshela ukuthi kuyagcina ngama phinzi ukuthola and wazibona njalo uNkulunkulu manifests that nekuthi nje umuntu angikwendi lo uNkulunkulu meta lo mujabula question bona uthi la muwe. Amen. Manje bazalwane emavesi engakhuluma ngicela kugcina lapho ngelithando nje kaNkulunkulu uthando sivela kuye ngoba usithandzile wabese futhi noma silahlekelene naye wenza indlela ukuthi sibusane naye ngoba kungumuntu munye umuntu abuyiselana naNkulunkulu kungaKristu Jesu nasimemukela senziwa sibabantwana bakhe ngenxa yothando lwakhe usipha futhi nalamandla ukuthi asinje abantu abamahhala sibantwana bakhe usiphile nalamandla futhi namoya wakhe uvumelana namoya wethu futhi sibantwana baNkulunkulu ngithi-ke uze ubone ukuthi balongcwele ukuhola nini kanjani kule khani ungadivela ucinzelekile ungathi uyathi ucinzelekile lento yakhathatha ukuthi ngiyende yini futhi ubandala ukuthi uyasola mawugcwele freely wazwaqala into wathi uyenta ngathi saluze kwakho lo wakho kaze wende indvole nawo lotati sola ngayo usasa. Praise God. So esikolweni bazalwane emsebenzini and even in marketplace business we ought to participate and even grow much the same as ebandleni laNkulunkulu. Kune mistake noma ke into lebuhlungu bazalwane nangikhuluma ngoba siyokufunza kanye ngale deep fundamental ngqondo ukuthi uNkulunkulu nakavuse umsebenzi wakhe empilweni yakho lokhu lapho kuphela unako emsebenzini unako ekhaya. Kukhona abantu labathi nangisesonthweni yawo yawona lokuthi nasengiphumule ngalayo sengiright ngabona no akusinjalo sicala ngalaba zabami sakhiwa ngala embusweni bese sihamba siyo-occupy nasiphuma nje labazalwane siyo-occupy. That's what is in my heart. I want to occupy. Great Commission, now occupy. Now ufuna ngobazalwane full of the Spirit of God, full of the Holy Spirit, because sidelwe moya amalungelo delele bani vuma ke la ukuthi wokheleke la ukhona ungafuni nje. So ufunze lokho kule socialization ukuthi in raising children asihlali phasi, in living ephileni kwethu asihlali phasi,
emicabangweni yethu thinking asidlali phasi even ku-disposition kudiphatha kwethu how we carry ourselves. Khuluma ngabobabe-ke manje ngikhulume ngabomabe bese kuya boba hayi asesebenziseni baza hayi nangabe bazalwane bebathina benza sithole isiphilisa umuntu kusho ukuthi azothi nawulapha esikoleni umuntu lomusha bathi nje lapha idlalelwa khona ne-performance. Angifuni ukukhuluma ngabugcwele ngoba lokhu obvious. Lokhu obvious. Performance. Diligence kudiphatha. Bantu bayasaba kushada nyalo. Babathi bayabuka hayi. Lapha ngathi le ring uyifaka la. Ngathi hamba njani tofika la. Ubona nini yaphetha hayi le ring le. Uthi bese ifika njani la. Babathi yangila. Nani ngala nyampepetela. Nampepetela ngale ndlela ngiphila ngayo. Nani ngale ndlela ngiphila ngayo nampepetela. Ngisho ngithi ngena mfana mama. Dawubona. Futhi lokho ngemazolwana sekele nowalidla uNkulunkulu uthe manje let the marriage bed be undefiled. uNkulunkulu ufuna sishade. Nawo ngabe kunjani bamthela. The very reason nakhuluma nge-system of the world ngikhuluma ivinana ama-condom. That's why bayawathanda sisebenza khona futhi kule tindzawo because we are failing to participate and grow in knowing ukuthi phela kwaze kwavela lento le baphasisa lento bese ngiphumile ngiyahamba ungesabi ukuthi ngawuphila ngani noma ngawuhlala because that's why ngithi mina uthi lo mntana mina wama ngemithi lo mithi hayi nalona ngemithi akondomazile zinye kodwa umuntu. So where are we going to call an end to that? Nitike ucolleague yami nganyela wena upeer educator now ufika le assembly emafundisa abantwana kuthi condom ke isebenza kanje kunje is a system of the world. I see embuso waNkulunkulu the Bible has everything that we need to grace abantwana bethu. Yes, we got everything we need ukuthi siphile imishado yethu kahle yourself. Everything we need you run a business leaders got everything we need. You would say how do we engage the world? As a matter of fact, bazalwane umbuso waNkulunkulu ukabili kukhona la khona sifike sisebenza ngendluzula sinqeni kukhona la khona sifike sisebenza kahle nehumility sida kancane. La ukhonza khona ukuthi be wise. Yes. And be meek. So uyakhona abafundisa labantwana ukuthi ndani ukuthi ngiyambuta umdosela eceleni ukuthi mina nangathatha umntwana wakho nomfake lapha kulaba abanye abantwana bese uthi siqhubeka ukufundisa uthi hayiphela hayinyeke lapho hayi lapho uyabafundisa kodwa labanye abantwana labangasibakhe likuphi iqiniso kulo ukuphi kuphila lapho. I believe there is something that the world must see and know. I said it's about me. About me. I said it's how are you going to win souls? Ngesetshenziswa uNkulunkulu if then aside ukuthi sibhekene nani.
Ukusho ukuthi ngespedi ukusetha bazalwane hayi asibele nga mina bazalwane ngifuna a practical gospel. I pray for a practical gospel. Emakhaya la tawuphila. Uma ke laba tawuphila bobawe la tawuphila abantu abasha la tawuphila. Practical gospel. Now in business and work at school emakhaya lana ngifuna ukuhlupha kakhulu lana phela la khona vele siba amathi khona la sakhiwa lana bazalwana sedela ukuthi stop west lana la sitothushishwa khona la sihlonyiswa khona to be of use. Bazalwane, asibele of earthly use, yet heavenly bound. Amen.